Hold on. Hello to the camera. Kapag ka. Oh, it's raining, babe. We need to put the trapal. Huh? Oh no, it's only a bit of rain. Cigarettes. Sai. Hello, another day. We're going to. We're good. We've got a cigarette, we're good. Find the turbo button. Start the turbo button. Must be a button here to make me go faster. A few minutes later. Printing services. Dito po sa Mallig. Nek, shout out kayo, Nek. Shout out kay Sir Mike dyan. Maximo. Sige yun. Shout out ko Mike. Sige na. Shout out Sir Mike. Nai-vlog kami. Nek. Dito na sa RMB bumili dahil nito. Dati ni RMB Digital Printing dito yung Mallig. Kasi ka nga niya siya out mo. Nay, apa nga yung babaeng ka magtaon? Bakit mo? Nay. Nay, sika nga niya nga siya umuditan. Nay, ikaw mo di ko ang business mo na. Yan. Thank you po for trusting RMB Digital Printing Service. Quality printing for your vlogs. Okay. UK-PINAY. Ruben, #1 printer in Mallig. Sige nga, niya Salamat po. niya shout out mo mo dito, Nay. Kaya babaeng kayo malati kamera, Nay. Yes, Ano mabuya yung jiro pa yung tunok ka, nag-subscribe kayo, makita yung jiro pro pa yung jay. Wash out. Nay. Wash out. Nay, apa nga itag papayagid kayo magtaon. Shout out in cash out. Nay, gajigal-gal pa nyo, nadagal-gal pa nyo ditan. Girlfriend nga. Ang dati niyo, RMB, Ruben RMB, Digital Printing in Mallig, Isabela. Nay. Manaw, tibayadang may. Sabihin kung paano magpapatawad
salamat. Nay, shout out kayo. Thank you for trusting us po. Thank you, Ayan. Ruben. Thank you, Thank sir. you. Nay, kita rupa yun na nay. Yung papain kayo pa lang amin. Makita yung grupo yun sa YouTube. Sige. Sabihin kung paano